Yo atiefo ne adofo anapensi so onyankopon ne tumi na basa yi adom ehiraw na anapenso onifo kwesen tumi transe a ya wunsen ne omagana aye beje ne nyina ne se eto a ya president ana akufu ato bema simprimu bema tietia ne ho eya akono simprimu akufu ade gagai akufu ade once and for all akufu ade o kan samu a onse sanadwen akufu ado a yenya ni mu no be ga na yi saba me ne Ghana fo nyina sorry anwa botwi nwa gitwi na onwa sorry se nana akufu ado ebi frɛ na tutubotom ebi kan sama na odin ebi so se nana o tam enche ne be so firi so ko ja E-Levy asem ka papa nso peso ye Ghana yi osemo mama E-Levy kakra metimi di kakra ko free education metimi di kakra ye kwan me de aye koko asphalt road me de akọ food and job eho nana kan we ya Ghana for na na we atotobotom ana we thief ebi kansam na sabri medin any prophet Eric akosi entry be ma bo say din na bo be metin na nenso so o ma wasoma sin ma medi djumadi ebrewo no sabri enyo bi asep University Foundation maame a ayemiye ni abadaye ewo ne mu na o ma ekunafo ne nyanka na ewusia ne mobrofo editi enom sa maame na meka na nye na djuma ba ko oye pastries nyina me pa chawo o pese bia cake o pe wedding cake o pe pie o pe donut o pe rough band o pe hwan ade bia when concern about pastry chips bibia is ready to deliver for you na me can say ebia na pe commercial building e dey rent o pe bi rent e dey a warehouse supermarket e ba cho ne uhian so be free line we 0543 419160 ofra ye be hia ona yakochire ba bia sa commercial building ewo West Mall opposite West Mall and na chef and so orofo jibre na mentwa me ho na enam se ebi to frɛ kufuado atotobotom kufuado wutrimo den kufuado we wicked papa oba obedi frɛ education ba Ghana for budget so na Ghana for dinner temsi anodin sabri Ghana for aya bunsusu ni atam sa na mudi John mama your president ex-president mama mutina tamsa man we fit so di present sa na muri aba kufuado so na sabri jibre na mentwa me ho na menya special guest ebeji usem na dwene mu do o kansam to a na usomu a ade mfa so ebro oboso ka che Ghana fo ne wona kuma o ka che Ghana fo atimdidi na do so me enkoji commercial break na yaba yo atiefo yakọ yaba na sabri mamenda me guest na di na me guest no eye ononyamfo onyamedifo a oda safokesia no na sabri mema mako akoma na kwaba a ne din de prophet 99 prophet onyame ba onyame akoa mema akwaba mejoso me bra panyi odifo ba kope na hona bokode nyame adomo anapeso ho efe pa nyame andaroma na eja obeye ni den juma no de sa na tie sa edu ba bi e mo de ibi be so na pressure wo obi ni pa babu we na se onya ni san kan breakthrough ya na pressure na no de mama pressure say breakthrough ba o bomb pa yes ni san kan breakthrough tem. God bless you oribo ada pay attention TV so ayati adofo ne tiefo ne ahwefo ebiti sabe ode nyansa sama de onyame de bi adomo eni kukudu so onyame de bi adomo Ghana nyina enne demonstration ekoso about the E-Levy ebi frɛ akufuado so oye kromfo sabe edin a ensam fata na ebi ka osusu se Ghana fo ne omoye no etaso ase nyamedifo yo ne di kan mamechia na Asante hene de wia mekase me transia na manchia otumfo na se manya ade beautiful thank you one day ye be me no be transi na ma kire na henie no na bakwasem sa de wia
kwa kofa no chi ba fa so ba Ghana nyina be chechiro maybe so nyina da chiro that's won say wana ma fa ka so mu odifo ya na obi a pre odifo adwuma yeah adifo adwuma so wana risk na nsam wo onim hinta sam ka ma be press me odifo ya be da wan de be tra ho me aka ho asem na me fa chia to so mi so ma police panyi Kofi Boache ani okudin a obekun mo man Ghana the year 2000 coming de bia me da me papa no me kai ne pa me bompa se wade man nyinche na me chia Kofuata motos na boso kan se e da no so na me fu pray na chia to etwatwa to kura me koma e papa despite kono na kai the future president but the so ni painting no I'm so dini birthday Mr. Wade pa boy de man no se wade man nyinche the last nchia ne de koma wankasa me da se why are there me da se enye ni penyina ne betima ye ne why me da se to be frankly speak why are there me da se na hope say afisa say na wanya edoma won be chesu edoma be show videos viewers me say me figure me dem but afisa say YouTube channel for my order usabe kawudi God bless you attention TV usabe comedy erade God bless you na so pa na omo adwepa de be station we no obedi wani mu kan obedi kuni utanfo nyina be hye wase me da se abade kan ho yo odifo akasa o se afise sei no nyame nso aye wa bisade ama ho afise sei na ni pe tatai e ma wi mfi ba bia wo free onyame a wo fi amanim esum awre home me memo odifo prophet 99 onanum nsabo de beto me pa de bre jinsu si ho na to boase na subscribe attention TV na follow yen be kebusia no because nyama e de pa ne bra twene ntia so wo chichi otumfo ne DS be kwase boache ne ade o se da be sa trans no odofo e be junsam prophet more fire chichi aso me say ye papa Kofuado there is a very big mistake be a MPP aban eba na sa mistake no mo ye eba no e be affect the next person a obey ni ti say wa be stane and wa be gina MPP aban oh yeah sure to be frankly speak neti asofo me kasa ne say a lot of promise bebre wo ho a na do make here ebi oye ho adwuma ebi so nya maaye ye fe no tunchen sesi oman na yetimu no there is a pressure the woman here won say oman na de bia because oman na at the top mine Ghana is a business country it is a Ghana na a business country no de bia no make comment say oma at the top no e cost more obi e no ho a wa be boss bo say o ma no me ho kire me 2 yenhwe demonstration ya ekoso yi yenhwe sika mo de beto eye mobile money so I hope say enu tina o mo cause demonstration ejina mo kro o mo ejina mo de because sika mobile money yes any first na ekoko sanla o bank latin free beto na sifo ekodisi kwa na nya adwuma bio na sizi and about say you sum ba money budget amode ma for yes ani sika mote yen o do sika yeto ni nyina no na eye se preocupa mo say esi ebetu ako 3 cd ana meboa na point of correction abro 3 cd is amount sika obesen no o say ni a o say 100 na say who sika there will be tax. And I was sending 50 million, so there will be roughly 100 Ghana cedi or 1.5. Buying charge. The P is too much. It is awful. It's too much. 99. Maybe so as MBU. O purchase ne Kufuado yano. More money. Is that be? Oh, chia my no. Oh yeah, sure. To be frankly, no crowd one waka. Media me to be frankly, no crowd no waka. Because baby all the mobile money as someone air corner or 10. About that amount no there be o na say waka cha me say to boots ka no e ma aban mu a na we sika na beba aban mu so me pese me bisa say wo se E-Levy na Kufuado e beje o de be Ghana yie no emfaso ni so ifaso be ne so na to boots ka no so e na de ye fanya Ghana yie e ju suggest say to boot ne mra back da bi to boot no so na amoakwata minister
okokas yemfanye public domain say bia otikem na dwon so de oyale so for oyale so for oyale wasi from na de economic sacrifice ka for nko san ye another me say so for oyale wodwen sempanifo e wo mu diga na bro me say se aban ne se wagu to buta ongu tema pot kan so for set tema pot ho na obi ade ne nyama fa eno so the revenue bra eba saban se to bu ska no e ma aban mu oni ma bia ska ne fa edina se ska na question pa ba ko botom dia ene tema pot ska no so no ene me 99 me kira aban so se sa ska no e hyekofu botom e ma aban mu so we dem sere so for prophet 99 e ka se o se akufu ado agu ayidia tobut a minister ka se yemfa ajadan bia no ene dwun so bia no prophet 99 say ono osusu se oyare o se oyare na se akufu ado agu tobut dia o megu tamaport na tamaport so dia se wangun dia ne sika ne shawanfo botom na se akufu ado be ka se Ghana for se tobut no sika no so ma no ho dia ene ongu tamaport na say panifo yi mo yare quote by prophet 99 Adwa wo yebe media ne prophet ka kwesi adwe me ne prophet 99 the one the supreme the spiritual control I friend prophet 99 me ne na trase ene ye dwene omai kanko jebre sofo to aso sofo obi a weni bia be hu se oman ne ye business country Ghana at the top. Ntuba se Kufu Addo say business no. Ghana at the top man. Business na kulase. E den na chese Kufu Addo say no. Take you. Need the only person, and not the only person what Ghana ha. The only trust didn't nyina ko hye nimu. Be se nye se na ko trust. Na mama so be ye bi. Beba, me chewa de bi. Na do ba se o hye aka. E ka bebregu ho. Se na do no. Answer ono no akwati say obia wo kasa bi odi to abonti dem ma obia wo ho bebi woni mu se na do ba ase wenyi awieti no otufo to no fo wanti otufo futu onsu se Ghana fo suban meba otufo ka chene se bebi a wedu no o wo sika dada we do me prehwe yenya bibia bat opedin ti ye na yenhwe o ma ne se ye na yenhwe na e bebu ne otufo di ma no ba temi tema port na se na America no o ma na business country today be make comment say Ghana be ye ne Ghana bedwu a ejetema port o say ye kan yamako na ye kraba na o kan ma ba o man no ma duty na ye di ma no is too much high utimi declare nyama prophet so do you na me ba me pese me bisa ko aka sem bi say duty ne too high me pese me ba wo me bisa sem bi na wo kire na fa me hu say ye Ghana fo suban na say ye Ghana fo suban orofo aha attention TV ya me can say subscribe the channel and like the channel na oko Facebook attention GH oko wa o tag pe attention GH o bope obenya attention TV oko Twitter and also attention GH obenya e me pa chaw oko YouTube attention GH obenya e orofo subscribe channel no me se wo musuma sen Queen University Foundation a mo ye ekunafo na janka adoye ene umobro enche obeya adoye nti pa cho tie e bia na unim obi a okwatitim okosumle didie me nyama nko yie me pa cho frelawi Queen lie 0548 30 29 85 Queen lie na obi a utusa ne ho kire no chapter fracture ntamakro frakra edin me pa cho bomode so ba Queen lie Queen no no so wadoye na doya oye ne ebi medu opon ene waboboa ano sofo akasem ya mepese bibisa no wo se Tamaport Ghana ye business country na business country no eko ye de bi free akọ na ye de bi free oba obedu porter na Akufo Addo aye duty ni kakra mepese bibisa se na Akufo Addo no te port agigi ska no two meti ye wo man na gba me aba ye paperless omotete nyama so me person be said if was one tea and I Ghana phone chat to Sunni Ghana for supai and amana yesa so for young meet you Tamaport duty AS papers and na metimaka say omo sad de o say ye o te so yes on the o say na ya de tie papers o say ye papers do say na e ba my Ghana anana na sam pejam biem da be on the o say ye ma omo
aboso kanfo ne Kumasi magazine fo ne kokompe fo ne o se yi ma wo ba me ba se obi akọ gina awo mu ayadwumaden at fifiri na wa ship niema o ba reti container shipping every time port so a na ya more price sa amount de memo no wanya scanner metua ye se be fa bibi option na ya bo nyama no option na obi akoto car over beye funny say $4,000 say $18,000 tier rubber and I say $3,000 tier rubber now be do temaport now so on fa 200 million man no be yin am na abra say car no crap no sika na ono kwa de to car no kwa no ni sika odi yin am no kwa ni odi yin am no kwa dos kwa che sika na odi to car no kwa na obai na ye be makai option and I say name option a option echi no sa sika na kwa sa name na kwa ho na ya ton name no 20 million 30 million o killings amount Prophet, when you say Nanado or Basse or Besevugana, but the ministers may be a one. Because Mama, every year be Ghana for Miss Ghana for soup, Ghana for yam pet taxi to ya. So, only Nisa. Because Nana wo enya port was can ye. I know they show mine. I don't think say Uncle E-Levy. I'm not for Yama, Yira water my pot container yina. I'm not for Yama Yira. Eh, any name of container. I'm not for Yama Yira. Now, say, man, be by. Na me hwe ma no awo me ya menua madam fo Captain Smart ni show so hama otoy ni hama otoy o ayira hama na ayira what my pot okita ni car key hama otoy o sister the bag na scam a get to 4.2 billion na che say ye wi car na ayira no o ma to car mo be 300 million car key no kita no man wo SC na e be na ni pone to car be spare one o ken anya Ghana na ye wo o se edi niema ne container ni nyina eni container ni nyina yira ha what my pot what we sika nyina so o so say nipa bi na sabotage president otis eti na ye sie no se sie no ya man panyi bo she a wo share ye en ikofo a wo ji wo mudi wo trust wo mo a appoint wo as ministers na enya se bia ne ekoso nyina se wo nti yo wate then e say wo ye because abro no mo bo no o mo bo na abro e ma last election we ba so no e kanyame